Anya laki din! Narabyan ka mo, Bella. Naggapwam nga'y. Nagapuak man ni Jaili, nana. Napaanak na gideliver tila ako. Ay, naimbag ka pa'y. Tapaspas ti pa naglakom iti online. Saan mat unay, nana? Sakto laang. Tagitimot lang sigot at sukit, ti gumatkatang. Nasaya at latta ka day. Tinapatag kat malakom tilakom. Saan ang maistak? Ay, wala. Pudno day tanana. No maistak namin kat maturog mat ti puunan. Kasla kanyak mo't adito tirsinak. No adag expire kat dakkel alos ko. Kasta talaga tagla ko, nana. Ada pangabakan, adamat pakabakan mo minsan. Namanyangay nga ron, anos lang, Tano awan anos, awan malamot. Ay, wan Alang nga ron, nana, labsan kayo pa, ha? Agawid ako, Tainak man nag-live selling, itila ko kabado. Kasla ago yung daytoy abading tilar aramiden na iti Facebook. Nagkatawang piling. Bangag ti pa nagkatawa medyo kusina. Ay, ni bading kasla ago yung. Kasanumat ngamin, kasla bagtit. Live alive dito'y Facebook. Ngambasit mo tagbuy-buyakan kwa na. Angam sigilat ta. Ay, nako dagiti taptao nga awan babain na. Nakatinday ito nga ibagpagamaya. Kita ngamin ati live na. Lako iti kawas. Ngam nagpapangit mo tilaklako na. Nagturad pa'y nga ag-live selling tidang nga. Anya? Ay, no siya klaang takpakawan. Mabainak lakit di akon di live selling. Ngam awan mo't yagbuy-buya. Haha, anya lakit din aya. Katuan mo't nana, buyain nyo ngamin dagiti live na iti Facebook. Ha, makapailak mo't ngamin. Nagalas dagiti lako na akawas, ngam saan amabain. Ay, anya kalakit din aya piling. Di kalat kaabay-bayan, tinapatag akat agtrab-trabaho, tapno adda kanan na, si kamot. Wen ngam kaslang arud aguuyong, na imbag kumamot no napintas abakla, ngam saan mot. Ay na, kasladang buhal abakla, sapay live alive, hay makauma. Anya, ay hunay kan. Kat no di mo kaya't akit kitaan ti panagla-live na iti Facebook. Simple lang data. Saan kang agbuy-buya? Inchinday. Anya, no kaya't mo mo't aglakaw. Aglako ka mo't. Saan aday talagoy uyaw ti among aramidan. Kaya't mo sa wen, mapankain ton bigat ni Jaili. One friend, naskan nga man niya inakalaan ti bail nga order ko. Hay, sana all. At daman ang tibail na. Si kakit di mo. Siguro, inton katapusanak pa yung makagatang itibail ko. Awan kaya, anyang iti naglaon na di kinatang mo apel. Duha nga min day jay, friend. Jay maysa. Pasig abad ti kargana. Jay mat maysa. Pasig mat asyos. Ado nga min ti agdamdamag kanyak iti bags kan sapatos. So aday jay na ti ginatang ko. Sana all talaga. Sana all ka sana all. Jak lapat yan nga awan kwartam. Si kapay mat. Addaan, ngam ala. Kumatangak tumat, friend. In kalainin ton bigat ti bail mo, ha? Tapno marugyaman na may lako. Ha? Kasta gayang ti bagbaga ni piling itiliklikod
Yawanan ba na babae? Katuan, saan lang asyak tinangibagaan na itidayta? Nudi kat adu kamay. Anya? Nga main, uray ni bakit uping ijay daya. Kasta kanumot tinapan na imbagbagay jay. Kas kala kano agguuyong ngagla-live iti Facebook. Anya? Hay nako. Anya ngay kumati ng kababay ni Tar Aramida. Kat agsapsabulak matiti kwarta. Day nga raw. Ay nako. Apo ya day piling. Lonya nga taaya. Ti nagnginawa ni inang nakankwana. Takas ti pa nagpampanunot na. Balusong. Ang mga nuing nginaw day ti sakit tinakam. Isuakas jay ti ugali na. Ha? Pwede pala yun? Katuan maet. Kunada ngamin idi panawon may. Nuin nginaw da kakano iti sakit tinakam. Manakibiyang kakano. Iso siguro akas jay ni Pilaing. Manakibiyang! Una yan ni Piling. Di lang tamot nga aglako no kayat na. Wanya ron. Panira ng araw yung babaeng yun. Manakibiyang launay. Anya nga ta ati nakakatkatawa iti pa nagla-live selling mo. Kat aglaklako ka mat. Day tangaron ti kunak. Kan may isa. No di lang kaya tabuyuyaan nagiti live ko. Di scroll na laang Wano saan? I-unfriend nak. Tapno. Amo mata ni Piling. Agbirbirok la dayjay ti katkatawaan na. Bayam latan. Inton kuan. Sak lang arot ti mga unfriend kan kuana. Wano saan? I-block kulat tantidang nga. Ngawan pampanunot na. Kas itinakunak. Bayam kadilatan. Agkatawalat ta aging kat kayat na. Saan mo nga ibablak? Isupay obvious ko naman, George. Anya lakit din aya. Hala! May samit ngawan babain na. Ha? Sino man hindi tayo bagbagam nga awan ti babain na? Ni Lisa, may samot akas laguuyong. Ay, unay ka na ya Piling. Itala aguy-uyaw dito Facebook tamong maramidan. Kita am ngamin Ay na, may samot akong di live selling. Ngam awan mo ti agbuybuya kadagiti ila-live na ti awanan bain. Adda ka dito nga aguy-uyaw. Ngam ado pa'y ti maubra dito unag di balay. No isunga ta aramida maya. Anya? Di ka lang mabay nga aguy-uyaw. Naimbag paigid di kita uy-uyaw. Taam mo dang agsapul iti kwarta para iti pamilyada. Ngam siga nga Anya? Agda ka lang dito'y balay nga agpis-pisbok, agmalmalam. Anyalakid din na ya Piling. Uray asawa ka, saan ko akanunungan dito ang aramid mo? Nakauyaw ka! Anya manan nga iti mayam dito'y tersinak si Kapilaing. Ha? Ada ka di manan ti umay mo imaritais. Ay, ada talaga nana. Anya? Nakitak ngamin ti panagla-live selling ni Lisa iti namin san ngal daw. Ay na, makapailak man nana. Tapaya makapailak kataglakla ko nga raw. Live alive iti Facebook. Ngam awan mo ti agbuybuya iti live na. Ha? Di lang mabain. Ay na, piling aya. Piling idi, aging gayta. Nung ata dayta panagdildilaw, kan panaguy-uyaw mo iti padam ataaw, kat agpakabisi kamot iti biyag mo. Anya, no kayat mo magtaglakaw, aglako ka. Ada ka lang mo't ijay balayong agmalmalam. Wano saan, mangsapul ka lang iti panggadam. Tapno ada pagbisiyam. Saan aday talagoy uyaw tambaw.
kasla ni Piling. Di nagapoy tayo dito. Ay wun, isaw. Nagawid na. Tabi nagaak ngamin asaan anasaya ter aramiden na. Ngagoy uyaw iti pada na tao. Ay, iso. Katkatawaan dadali sa kanbilya. Ibagbaga na kundi live ceiling da. Ngamawan mo tagbuybuya ka na kwada. Ay, ugali na dayay di pa. Naibag ko mga na. No, ada na talaga na trabaho na. Tapno daganas na nga aguy-uya. Ay, awan mo nga road. Tadala ang ijay balay da. Kakapipitaw. Ay, di na pa'y amo at tulungan nila kay na iyay bangkag na. Nagsadot na niya papaay. No, anak ko lang siguro, pagsasawa ka. Ha? Diyan kaya, ti kasi nga ugali, ti may sa ababay si aasawa. Isuaos to lang ang pinagaam. Barang agamiris, yawanan bain. Bakit Pitra? Wan, dahi ta tinangag ko anapan na ka no imbagbaga di ta ka aruba. Ay na po. Payamlatan, friend. Tinggam lang dita bangir alapayit mo. Irwar mo dita bangir. Ay, una yan apiling. Dagita tao nga wan maraaramigitan day ti biyagda. No di agoy uyaw. Numasabsabat ko, awan ti ibagbaga na. Tagayam, katkatawaan na ta itiliklikkudan. Anya lakit din aya. Nagmayat a pagsasawan. Ay. Ang sayang ka lang iti oras no tutupam ko nagtumat. Never mind her. Sa bagay matkit di ah. Ala, mapantakit din ija ili. Inta gumatang iti iluto ta intun umay apaskwa. I want a friend. Umayak takaduan ka nagluto. Da kayo matgayam ti masabat ko. Ha? Ayun. Da kami nga roon. Papanam nga ipiling. Siguro, naggapu ka ba ng jitersena ni Auntie Belen anya? Si kakit di mat? Saan mat? Nagapuak lang ijay laod. At dala tinapan ko kinita. Da kayo nga papanan nyo mat. Ay na. Ang mga nalipatam nga umadanin ti Paskwa. Mapan kami jili. Kumatang kami ti lutuan mi. Si Kangay. Saan ka kadi amapan? Ay saan? Nilakay kunto siguro timapan. Malaing kayo nga rodan, tapno masapa kayo matlaang amakaawid. Okay. Napaka-plastic mong babae ka. Gayam, dandanin tinutsi buena. Gatuan man kami. Abay, awan ilutaw. Anya nga itiluto, kat awan mat kwartak nga igatang ko itilutwak. Pangalam ngayon kami. Awan mo trabaho. Alnya lagi dinaya. Nita, insultuan nakpay lang. Sana ka mangin insulto? Ibagbak lang matipudno. Anya, Adda ka lang mga amin dito'y balay nga agpis-pisbuk itag malmalam. Anya ngay, ita. Nutsi buenan to. Awan pa'y mailutom may. anya. Nalalala. No awan lutwam, ingka maturugan. Iso ka pa'y apamigsam manan amapan agmarites inton bigat. Anya laki din ayak. Oh, apay dahi ta dana kaldiro. Ay, kwa.
Malagip ko nga min daytoy kaldero ni Bakling Bella. Anya, anong data? Mapan ko isubliin ton madamdama ije balayda. Dayto ije kaldero na asaan ko ana isubsubli ije pailaeng. Ay na, amok maninday ta agaraw mo si Kapiling. Anya ka di maninday ta nga ibagbagam, kat mapan ko lang arod isuble. Mangibabayin kang asawa, jak amo na niya't sawaking ka. Ay, basta, aguli mo kalata ka di. Anya lakit din ayang Dario. Di ta ka man lagad, mangibabayin ka talaga. Anak, nakaluto ka ka rin. Wan tatang, nalutok mo't amin ang nagitinas ka niya iluto. Ay, nasaya at anak ka. Wan tatang, Nasaya at no kasta. Orayan tayo lang ni Manong Mulo siya. Mawag nga militay nga umay kanumot makipangan dito'y balay. ay katwa na. Ado mo't di inlutok amakan. Ang mga numasayang laang no saan ang maibus amin. Champion. Diyan loto mapinikpikan. Isote kayat ni Manong Mao. Naibagag kami ni Mawag. Ah, isumot lang ah. Ala, orayan tayo nga rubiitan. Alam magantayan. Doon luto ni Lisa. Mga mangan tayo. Naibaglagay tada kwarta ni Lisa. Isoan na kailuto mo ti ita Paskwa. Ay wana, naimbag ko na am taadulat ati gumatgatang iti lakok iti online selling. Apo! Ah, Apo! Oh, piling! Sigamot gayam! Itaman pa nga imay ka diti balay mi? Wen mare, imaya kun taumay ko kumaisubli daytoy walis tingting abinulod ko idikan ka. Amangan nga minusap sa pulam. Ay na, hindi nag-imasan si Umigo pwede sa ba? Nitip amano ko naman. Ano? Mga nan. Malamangan ka laang tatang! Si kakit dimat kumari. Nalipata kunday taawalis. Ngam italaang nga isublim? Katwan tamadama nga min ngagdaldalusak ijay balay mi. Nakita, iso ako nak nga umay ko isubli. Kasta aya, kat ala idisumlat ta di taigid. Mare, di nakadiawisan amangan. Ha? Ay, saan Saan ka akayat nga awisan ta marurudak unay kan ka? Anya? Kunam siguro no saan adumandanon kanyak dagiti sinasaom iti kalabas. Amom ka di? Amin dagiti inlotok ita. Kat nagtahaw iti live selling akat katawa am laang. Ha? Ay namare, pasensya ka kumamot din si kakit di mo. Pasensyaan ka. Ngam saan ka nga awisan amangan. Ay, nakalisagaan at meten. Mga anak meten. Ay na, kasla naghihimasen, tintuno abangos. Kasla nagnanama, nagpanglo. Ang lalaki din, with matching donas chili oil, ay champion. Mare! Mare! Ay, may katimare. Kulaklakit din, wala yan. Agpunggos ka magnamin Anya mo talangamon. Kulaklakit din o imaya ni inang ko, ngayon niya tanga ko. Unay kamutin, Mare. Kasla ko nam anagalasak. Kat nagalas ka mata talaga, kas kalagurang. Sika talaga. Ayun gayam. Imayak, taumay ko kung maisubli daytoy kaldero a binulod ko idikan ka. Anya, di kadan tinapalabas. Manipot binulot mo dahil ta. Ngamitaan ngay sublim. Anya lagi din piling. Kat agdaldalusak ngamin itay ijay balay mi idi nakita. Iso nga uray rabi kat umay ko isubli. Kasta ka di, naala Idi sumlat ta dito ikid. Apay, saan nakadi nga awisan amangan, kumare?
kumari nga ipagbagamat. Awan ti kumari akasken kanya. Uy, awem, ti pa nagla-live selling ko ti badbado. Sa ita, umay ka agin susubli ti kaldero. Tapnayaban ka mangan. No way, no. Piling, akag pilingan dito lugar tayo. Anya. Hey, nagpanglo, kinagnanam dito yung tulong abangos ha. Ngam saan ka nga ayaban? Tanagalas tiyo galim. So sorry. Walang mano naggapo kay Jayan ni bakla na pan nakipangan. Bakit? Dinakman kasarsarita si Kadaryo. Ang mga numatong pa ka iti kastaunay, nga uray lang maturog ka iti makabulan. Anya, siguro sanda ka nga inayaban amangan anya. Iso akas taunay manen apungtot mo. Sumardan ka kunakmat! Anya lakit din aya! Apo, alain ka manganan di kusina. Aldain luto ka toyo, isuti si Dam. Salbag kit iti kastoyabyag! Ay, aganos ka. Tanya ngay nga ron, katawa mo ti trabahom bakit? Nagmayati pa nagkatkatawam ka nagiti kaarubang agla-live selling dita. Ita, isuda ti adda inluto da. Ngam si kangay, nga. Anya? Ita. Si kapay tagsagit tinakam na, asaan dang inayaban amangan? Dayta ti ganaba. Nagalas ti ugalim, danga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Nakapalas ka man anasapa. Papanam. Mapanak ijay adda na patig amapan ko gatangan. Anya. Ay gumatang kantong aruda na iti sidaan. Tanalakla kay Jile. Wala kay, gumatangak to iti silet ti baboy, tasi kanto ti mangluto. Adobo man. Wana. Saan kantong aruda mabayagan na? Pangaldawan tayo ti sidaan agatangam. Ang mga lumakasarak ka manin iti kachismi sa mijay. Rabiin to manin no gawid ka. Wang ka de, adda lamapan ko gatangan. Anya laki din aya. Agawidak mo ilaang adagos, lakay. Anya nga timapan mo gatangan na ya. Di ka pa'y ibaga. Ay basta, makitam to no isang put ko. Oo na yan. Nala. Ang kang aruda. Pangasim ha. Saan kang agbayagi dyan? Urayag ti sidaan nga isang put mo. Si kamot gayam bibang. Kasla nagaduday ta pinalingki ba. Ura la lip and right tinakaigam. Sa bali pa iti akin likod. Ayun na, naggapuak man iti ilay. Napanak nagpalingke. Kan gimatang iti Louis Vuitton abag. Ay, kastaya. Ay saan na ul abibang. Adda Louis Vuitton abag na. Ayun na, anya lakit din aya. Gimatangak itibag ko a Louis Vuitton, tapno adda usar ang mapanagtrabaho. Ha? Kada kami nga agkakatrabahuan, amok asyak laang ti makabael a gumatang iti kastoy abag. Anya laki din ko na manen. Aniya, apay da saryakin ni Baklo saan da makagatang. Oho, siyak laang ti makagatang ko naktumag. Nagalas tupay ti bagda. Nakababain ama pandaag trabaho ng ekubag tibagda. Makapailip. Aniya, Pudno tibagbagak na. No saan nga ekubag? Totbag alalakaun. Saan akas itibag ko al Louis Vuitton ko naman. Anya lakit din na ya.
Gimatang ka itibag mo. Wala kay, iso ti ko nakanapatag amapan ko gatangan ijay ili. Anya? Gimata nga, tapno siyak man tinaidumduma ti bag na ijay trabaho. Ha? Siyak laang ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton abag. Apay, makagahatang ayan ni Sarya. Nang runa day di abak lang awan makukwartana, ha? Anya ka rin dahil nga ibagbagam si kabebang. Puno mo ti bagbagaksan aya. Diya ka muking ka. Malagay di. Iyag mo na ito ginatang mo asidain tama pa ng kulutuan. Anya laki din na ya. Ay na, nagpintas mo tanday tabag mo, bebang? Aywan nagpintas talaga. Saan akas iti bagyo kinibak Louis? Anya? Louis Vuitton ko naman. Panag ko na, kat syakla ang ti makabaal a makagatang iti kastoy abag dito'y trabaho tayo. Ay, si kakit dimot. Adalat tamot at makagatang. Isu na laang, tasaan nga isu ti priority. Anya lakit din ay ha? Ay basta, syakla ang ti makagatang. Kita man ti bagyo. Eko bag, kaslabag ti awan trabaho na. What? Apaw! Gabulang, tanakagatang iti Louis Vuitton na bag na. Kas giant, di ba nagpingipas pasikat na? Wan nga ron. Amo man day di abebang. No apay ang masapul na pa'y nga ibaga ti kasday kanya. Nga eko bag kano ti bagta sumrok dito'y trabaho. Ti awanan ba ina bebang? Kung ang lamat no ka ipapanakal da bag na nga aho. Imitation tumadlang. Di lagbay na mangipaspasikat itibag na kat saan mat nga original. Isukat ti kunak. At damot ti bag ko a Louis Vuitton kat. Isu na laang, tasaan ko nga ususaran nga umay agtrabaho. Ngam usarak to. Wan man, tau sa rekto man met bag ko. Saan nga imitation bag ko niya? Original day jay. Sana kasi ti bag ni Bebang nga ipampanakal na. Diyos mio. Aywan, uray di bag ko mat ah. Saan nga imitation day niya? Original ko naman. Don't me. Anya lagi dinaya. Saring may anak kaskas daw. Ti kasi nga ugali ni Biba. Te di pa ilaang kasyan. Ti ugali na. Sa bagay mat kit di ah. Ay, una yan ti pananguy-uyaw na itibag may kinibading no sumrok kami iti trabaho. Ay, una yan. Bayan nyo lata. Bakit? Sa bagay mat kit di ah. Aguyaw lataging gat kay kaya na. Iti kaano man. Awan tinasayata. Magunob ti tao. Managuyaw iti pada na tao. Husto ka, itiray ta nga imbagam lakay. Umbakay. Isabayan nyo lang. Naguyo yan. Panawin ti makamuking kwa na. Oh. Nuapay mo't aya nga may nakasday ti ugali ni Bebang. Uwan nga rod nana. Kastagayam ti imbaga na kada kayo. Ay, oo na yun. Amok mo't lakaday asaan nga original di bag aginatang na. Kato nakadkadlaw nga imitation. Katuan mat nana. Imitation na talaga. Madlaw latamo ti original kan saan. Mahilig amang ipasikat na iti usar na. Kunamla no isulag ti makabaal agumatang iti Louis Vuitton. Kat isumat nga min ti panagkita na iti bagina nana. Isulakan ti makabaal. Akas iti nakunana kada kayo. Ay, yan niya lakit din aya. Adabag ko dita nga original ang Louis Vuitton. Ta ipakitak to man kan ko ana. Wan man nana. Ipakita yo. Tapno maamuan na ti nagdumaan ti imitation kan saan.
saan gumatang itibuggoong ijay tersena ni Nana Donna? Anya, mapanggalaan gumatang, yung nakabag ka. Anya laki din na ya. Siyempre uray mapanakla gumatang, o saraklat na daytoy Louis Vuitton abag ko. Itikas na, amin ang masabat ko, makita da nga adda kastoy abag ko. Anya, hay, natadaan sa akin din ti panunot mo, bebang. Diyakan mo, nadabay namlaman na rita may simpa, wano kasta mo na talaga. Anya? Di ka di makadlaw. At si kalaang ti kasta ti ugali na dito lugar tayo. Si kalaang ti pasikat, nga awan ipaspasikat na. Anya nga awan, kat adda nga ro daytoy Louis Vuitton abag ko. Una yun, aya. Pumanaw ka man dito isang wanak, itamot lang. Ang mga nuan niya pa iti maraming kuking ka. Salpag kidik. Apaw, umay ka lang gumatang iti bugong, imat mo na tabag mo a Louis Vuitton. Hay, aniya laki din, bebang. Aywan anana, kayat ko ngamin nga amin amasabat ko, kat maamwanda akabailak ti gumatang iti Louis Vuitton abag. Aniya, ay, mabit lang Kita da ito, Louis Vuitton abag ko, bebang. Ikumparam di tabag mo, ngay pampanakal mo. Anya? Apay, mano aya ti pinanggatang mo dita Louis Vuitton abag mo. Walugasot, nana. Anya, 8 gasot? Ay, salbag kide. Dahito'y bag ko, 80,000. Anya? Oh, anya, nakita mo, ti nagdumaan ti imitation kan original. Amangan no saan mo pa nga mo ti kayat asawan ti imitation? Ha? Imitation means saan nga original, maawatam. Ay, unay kan ay. Agpasikat ka ng imitation man. Aniya laki din. Mala, manuabugong tigatangam. Sana nana. Sana ko nagumatang. Ti awanan bain abakot. Oh, kasi inuman daytan akarurod mo. Dayjay man bakit dona kunamlan o asino? Tapay manin aya. Impakita na kiidin jay Louis Vuitton abag na. 80,000 ka no, ti pinanggatang na iti dayjay abag. Idin to tada ito'y bag ko ka no, 8 kasutlaang. Kaya, agsagitan tinake mo, gaputa, napaiswan ka. Una yan, ayang ngamin bibang. Anya? Nagpasikat ka ngamin. Sigurado, nga original ti paspasikat mo. Anya nga ita, si kalangarod ti pinakitaan ni bakit doon na iti original a Louis Vuitton na. 80,000 ti balor ti bag na. Ngam siya ngay, 8 gasot. Awan sa pa'y makabulan manipod ginatang mo deta bang. Ngam kita man Mo ukisan deta handel na. Nyalaki din aya. Nay, itamampay nga usaram da itabag mo na pintas bakay. San nga iko bag, ti usaram ita. Winutot bag. Wan lakay, usarak man mo dati kakaiso na nga original abag ko. Anya lakit din aya. 80,000 ti pinanggatang ko iditi da ito Nangina, iswasag paminsan ko lang nga usaran. Tapno saan adagos ang madaraal. Ay kuun na. Mas dawan ni Bibang no makita na dahi tamakay. Ala. Ikat, mas daaw latade. Siyak ikat ti mas daaw Tamano pa ilang alawas tinapalabas, manipod ginatang natibag na ipaspasikat na kada kami. Ng mangrugi mo na madadaan. Ha? Kasta iya? Wan lakay. Imitation ngamin kan kanayon na nga usaran. Kan kanayon na pa'y abit-bit uray mapanlaang gumatang itibugong itirsina. Ang siya lakit din aya.
Nagpintas mo't day tabag mo ita, sarya. Ayun, bebang. Nagpintas talaga. Ngam da ito kinapintas na, saan nga iso ti kinapintas na di bag nga ipaspasikat mo, saan aya? Inusar ko man, tapno saan mo nga ibaga, akanayon nga eco bag ti bag ko nga may trabaho. Anya? Nakunam kano kini bakit doon na, awalo gasot laang ti pinanggatang mo iti bag mo. Ay, na yan. Imitation dayjay bebang. Saan nga original, maawatam? Ha? Amom day ti bag ko aday toy. Ginatang ko 80 mil. Nangina day toy. Ngam never ko anapan imbagbaga iti tattao. Asyak laang ti makabaal agumatang iti kastoy kanina abag. Mare. Ngam si kagim matang iti imitation nga agbalor iti walugasot. Nalabasan ti pa nagsasaom. Ibagampayan asika lang ti ada kabaulan na makagahatang. Anya laki ding. Kwa. Kitaam day tabag mo. Saan pa'y unay anabayag manipod ginatang mo. Ngambang rugin nga gukis dagiti handal na. Ta, saan ngamin nga original, bebang? Ha? Uray si ka? Kat addamat ti Louis Vuitton abag mo? Oh, yes. Yes and yes again. Apay, sigala di adabag na akastoy aya. Ngam sa bali ti bag mo, gabuta saan nga original. Anya? Amam ka di naman ti balor daytoy Louis Vuitton na bag ko, bebang. 80K. 80K ti pananggatan ko iti daytoy. Kumpara iti bag mo awalo gasot, eme. Hay! Ay, nako. Diyak la ko mairuwarda ito abag ko kat. Ngam, ay na, si kantumad nga men. Aday tala, agpaspasika ti amom nga ramidan. Na imbag kumamat no saan mo akat katawaan ti eko bag nga us-usaran mi kini Sarya. Kwa. Iso ano ko nam, ay sika lang, di anda ka ba na gumatang iti Louis Vuitton, abag, ay Diyos mayo, ay sos, nagbidot ka, you are mistaken. Mare. Iso ano sumarunon tong agpasikat ka, ha? Siguraduam, saan nga imitation, tapno saan ka akatawan iti oray lang nga, hay, anya lagi din ayang amin. Naturod mo, ang arap ni Baklaway, saan ang ibagay ti kasta ka ni Bibang, bakay? Ayun alakay, napunuan mo ten Ay, una yung gamin, ti kasta nga ugali na ni Bibang. Kasla sa nga agpampanunot, at pinaros pa tiyo. Saan akasla? Tatalagamot asaan nga agpampanunot? Ay, kundi pasika, ang imitation mo, tibag na nga ipapasika na. Wan nga rod. Itatain ruwar mi moten kinibak na dagiti ginginaan abag me. Kitaan mi man wag tultuloy lata tikas jay nga ugali na. No ipasikat na pailang ti walo gasot a Louis Vuitton na. Nya laki ini na ya. Nya mawatan no nya klase, apa nagpampanunot, tadaking kwa na pa kayo. May bayan nyo latan, oh. Ay, naku. Una yan nga minda bebang. Ay, dyan lagpas pa sikat ti amo ng aramidan. Wan nga rod. Sapay naglaing agkatawa kan aguyaw no ada makita na nga usar ti kakadwa na asag lalaka. Dahil tangarod ti parikot kan kuwana. No dan makita na, katawaan na. Ngam numet agpasikat ay sos. Diyos mio, imitation met lang arod. Bay amlatan? Alaman? Kita man usaran na bailaan di bag na Louis Vuitton nga imitation inton bigat. Kat, usara na lata Si kamot. Di lang kami nagbain. Nagpasikat iti bag na. Ngam saan mat nga original ako na. Ay salbagit de.
Kahit, apa kasta tila nga managawin. Kas kala naggapuy ya bangkag. Kuwang amin lakay. Anya, ibag ang mga rudan Mababainak namin kadagiti katrabaho. Ha? Mababainak, gapu kadagiti nalpas ngayon sa usawang ko. Imbagbagak asyak laeng tiyadda kabailan na agumatang iti Louis Vuitton abag. Ngam, napabainak iti kasta unay. Idi inruarda dagiti bagda ang inginaeng. Anya? Kasta unay ba inti nariknak lakay. Dagiti bagda ket agbalor iti 80,000. Ngam tibag ko ngay paspasikat ko kadakwada. Ket 8 gasot laeng. Dahil ti maganap mo iti nagalas nga ugalim, salbag ka. Adaya nga minti magunod mo, iti kinapalanggwad mo. Ay, nayan. Iti kaano man, awan tinasaya at nga itden di kasta nga aramid mo, bebang. Mangibabayin ka lang. Oh, hi. Hello. Itaman pa yasaan ati Louis Vuitton abag mo ti inusar mo ita? Ha? Danga? Ha? Ay, kwa. Si kakit di mo. Saan kon nga inusar, tain labak ngamin idi kalman. Ha? Saan anamagaan, iso aday to'y pailaang tot bag ti inusar ko ita. Inlabam? What? Apay, lalabaan ay ati Louis Vuitton? Di ko namkit di, napabainan ka lang po itibag ko nga original. Ha? Oh, nagpatinggamad lang nga rod, kinapalangguad mo, babae. Anya? Yes, you are very high. Nakangat nga to ti poruwam. Hay, ita, maamiris mon, asaan anasaya at ti agpalbalastog iti anyaman nga usar, ta iti gaano man, awan tinasayat nga ibunga na dayta. On mare, naamiris kun. Kinapod nun, mababainak iti kastaunay, gapo iti nalpas nga nararamid ko. Permiti babain ko. Ha? Nasayat ka dinugasta, Saan ka lang agamiris, adi? No digat agbalbaliw kan. Ta sana nasayat ay tangar aramidam. Anya lagi din ay bebang? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Bigbigat may anak ka panimid ka, Bertaw. Apay, ada parikot mo. Apay, nawan parikot ka, kastoy ayat lang nga, nang kilmay. Ha? Eke, anya nga nga ti parikot mo takasta ka. Kaskala na laylay atsingkang. Dinakman angaw na kastanggan, agparparikutak lang arudeng ka. Eke, no di mo ngarod ibaga, no anya ti parikot mo. Anya laki din ay Bertaw. Parikot ko nga raw, no kasanok ang mapagwanda ya amayta. Ha? Ar-armam ni Maita. Unang kail, yung nagrigat na sungbatan ti panagayat ka. Una yun ayat ikastaw. Gwapo akman, san aya ang kail? Wen, kunak malatan. Na, takasla alanganan pa ilaang mo't ang kail. Mala. Uwinin ka din. Gwapo ka. Lalaing ngarman ni Maita. Tapnusong batan na ka. Diyan aming kasayaatan na panagarim at aramidan. San alinulukaw.
Amok ngamin day ta ugalim kay. Anya. Apay aya bertaw, manumit laangan nga aldaw akas tatilangam. Ha? Kasla bagbag katem tilubaw nga po iti kastalangam. Sardengan nak mananang tanay. Nagtagsin launay ti parikot ka. Di mo mat nga rod ibaga no anya day tatap no matulungan da ka. Anya lakit din aya. Nalaman. Nana, parikot ko ni Mayta. Ar-armag, ng panagkunak, awan namlamak. Onya, matulungan na kadimig lang iti parikot ka. Anya. Pasalsalin to, mga minday dya at Jomar. Imbis asyak ti kaya ni Mayta. Yung kundi aram to, mga minta oran bain ang nagngisit alalaki. Ay so, saklunam kadilat tananak ko. Asaan asikati kayat na. Kan maysa, saan ka kumamot nga agoy uyaw akasta? Nangisita ni Jomar ngam gwapo mag. Adda apil na ako nada. Naa, takaslay supay lang ti kanunungan na. Ti takay malangan. Surun ko na ay apaw. Anya, isulaan dahi ti parikot ni Berto, nanang? Wo, nanak ko. Isumot din ako na nakanyak ididinamag ko. Ay, oo na yan. Siguro, isuasaan nga iso ti kinayat ni Mayta, taimpakat naman ti ugali na no agar-aram. Ha? Anyat kayat mo asawan. Kasla saan nyo nga mo, ti ugali ti anak yumot. Kat no agaram ngamin iti balasang, kat ti ibagana, kabaulan na ti mamin 8. Anya? Kat isumat. Isu nga ure asino abalasang akat ma-offend iti kasjay nga style na no agaram. Ay, una yun na dya aberta. Tadamaga man no sumangpag. Tiawanan bain akabsat mauno kasta ti bagbagan ay ti balasang ngar-armon na. Ay, pakawanom! Nasaya at tadakan, Bertaw. Apay yaman na nanang. Siguraw, iso asaan asika ti inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kan kwa na akabailam ti mamin 8. Anya, Wan ko nam. katun Imbaga ka talaga nanang. Imposible mo't ano iso ti makagapo no apay asaan nak akinayat. Anya? Basol di dya Jomar kung naktumad. Pasalsali. Makapaulag ka, Bertaw. Anya katamamin it ngamin ngayon kaibagbagay ti balasang. Ay sus, ma-offend Nabaluwa man nanang. Nawanan tinasayat ng ibagayo. Panawan nak dito yung tanay. Nasakit pa ilang tinakam ko. Iti panlakapaay ko. Makakatawa kumankin ka, Beritaw. Anyat, nakakatawang ka. Naibagada naming kanyak. Naisok kano asaan na ka nga inaklon ni Mayta. Gaputa imbagam kano nga may akabailam ti mamin 8. Anya ngay kumating makapailak iti dahi tanggal. Kat pagnaw mo timbagak. Kabailak mo ito talaga. Anya, apay, ti panagkunam, no imbagam ti kasjay, kaya tin nakaadagaws. Anya? Awan at talaga, ati balasang amangayatin ka, no kasta ka na yung ti pagbagam. Saan nga minakasta ti wagas, ti panagaram, iti babae. Isu nga no addan to manin armang. Pangaasem, tasaan mo kuman nga ibagbagatikas iti imbagam kin ni Mayta. Galaki dyan.
Amom ngay paray, napanag imatang iji tersina ni Bakit Maria iti kalman. At damit din tagbanbantay iji abalasang. Ha? Balasang ko ram, paray. Wen paray, nagpintas nga raw. Batit a babae, ngam napintas. Makay ayaw ti panagis-isem na. Kasta ka di, paray. Kahit anyay ka no tinagan na. Ay, dahi tatidyak na damag paray. Salud-sudag ko mga raw, ngam mapaihinak may. Inak man naging gagatang iton malam, paray. Barang isuti aglakaw. Ay, wala paray. Sigurado akaanakan ni Bakit Maria dayay. Sapay lang ko maparay. Tamam amok ti balasang ibagbagam. Tapno man malipata kong niya amayta. Nangipaila ang itiliday iti biyag ko. Kasano kami nga aklunan nakatibalasang nga arman. Dahi tanto mo mamin iti bagbagam paray. Saan paray? Saan kong ibagbaga ita? No agaramak tumaray. Saan ton akasta ti ibagak? Promise, paray. Naimbag nga bigat mo, madam? Ah? Kwa, di na kumaawagan iti madam. Ading Risa, kunamlat ta kanya, kun manong. Risa, tinagan na. Adda ka di bagbagam manong, kan gumatang ka ka di. Ay, kwa, pasensya ka ko man, ading Risa. Natulalaak ngamin, gapo iti kinapintas mo. Anya? Aywan, gumatak man iti buwakan gawad, kan apog, kan tabako. Okay, mabiit lang ang tala at tigat-gatangam. Buwa, gawad, apog, tabako. Oh, at tigat-gatangam manong, 60 pesos amin dayta. Sakbay bayadan, ade. Mabaling ka din nga salud-sutaking ka. Anya dayta manong? Damagla ko man o, double kan. Anya? Double? Di kahit ko sa no, ada ka din asawa, uno single ka pa ilaan. Single ak pa'y laang manong, awan pa'y asawa. Yahoo! You know? Hala, at itibaya di ginatang ko ating. Keep the change, ating. Nay, naragsak ka ita Una lang. Iswa pang-asi man, ta saan nyo kumadadagilan daw ka? Anya? Saan akong kundit tiragsak ko ita? Talaga naragsak na lang. Ibagam kumamot no anyat makagapu iti da ita aragsak mo. Tapno makipagragsakak mo't akin ka. At tangamin tinamam mo ka balasang na lang. Balasang? Wine, di ka alakan ni Bakit Maria. Tika di agbanbantay iti tersena na. Una lang, di na magkupay adik, no adan asawa na. At kunana nga awang ka no. Kahit anya ngay nga rod manang ti adda iti panunot ma. Eke, ugali ti baro adi na lang. Armak man lasay. Nagpintas o rebatit a babae. Imbagbagay namot iti kinabatit na. Anya? Nagpintas a talaga ni Risa. Ni Maita, kit kamuro amin ti makita ti ropa na. Ngam ni Risa, kit awan ti kamuro na na. Anya? Uyawam itan, gaputa saan na ka nga inaklaw. Anya lakit din bertaw. Nagalasan ti ugalay. Si kamot gayam pare. Ne, karatib mo dahi ta imot mo. Un paray, pang-aasim man tapukisan nak. Ha? Tay pukis ang natarake Ay saus, kaslad da kaya tasawan ti panagpapukis mo pare. Ha, si kagid di mo pare. Agpapukisak man tapno presentable mo ta. No mapan ko sa rungkaran ni Risa iti tersina ni Antina. Anya? Alan pukisan na ko. Awan ti adu pa sao. Nyalagi din na ya pare. Indon kwan, pati dahi talapayag mo, makaratib ko lang araw. Ay. Pang-asim pare. Tas saan mo aramidon deta? Anya nga iti pagdengeg kunto iti nasam it ngawan ni Risa. No awan tom tilapayag ko.
Nyalaki din ay. Anya? Ni Berto? Ar-arman naman ni Risa akaanakan ni Bakit Maria? Wen ka now, isumot ti bagbaga na kanyak. Ay, puo na yan na Berto. Panagkuna na nga ta, kat kayat ni Risa? Jak man amo iti day jaya kabsat mo. Kaslasyak man ti pagsarsaritaan niyo. Ay, saan akasla? Tatalaga si kati pagsarsaritaan me. Apay, ar-armam ni Risa akaanakan ni Bakit Maria? Agaramak pailaang, anya laki din aya. Kan may isa, awan mo't ti parikaw, tabaruak mat, kinbalasang mat ni Risa, isungawan problema. Katuwa na. Nukas ta nga rod, ugalyam ti kanayon nga agdigos. Agtoothbrush ka, kan agis iso ka mat ah. Ay wen, denggem ti kabsat mo. Unay kayo matay, amok mo't at agdigos. Kitaan nyo, nakapapukisak pa yun, oh. Insaga na ka talaga ti panagaram ko kin ni Risa. Nimbag nga oras mo, Risa. Kastamot ken ka, naimbagmat nga oras mo, Berto. Agyaman ako, nay. Kaputa, inikkanak iti oras. Tapno makapagsarita ta. Awan anyaman na. Kan may isa, awan mo't parikot iti dayta. Gaputa daak laang mat dito'y tersena ngagtugtugaw. Sa bagay mo't kinti ungayam. At dala ko mga saludsudak king ka. Ah? Anya dayta? Anya ngay mo ti, kayat mo iti may sa alalaki no bilang lang. Ah? Ay, kwa, siyempre, tay nagagat kan nasingput. Amo na nga aywanan ti babae. Saan na apaspasangitan? Kan kang ronan na. Tay adda kumamit ti itsura na Ha? Ay na. Panagkunak. Kat adda amin kanyak dagita imbagam. Nasingputak magkay. Sapay lang ko ma. Tay kanak iti gundaway nagdatong king ka. Risa. Anya? Di ka madanagan. Kasi tinakunak. Adda amin kanyak dagiti imbagam. Kansan lang nga dayta, Risa. Malaksig ka dagita. Udyak kabailan ti mamin it. Kabailak mo ti 1 hour. Puto na ita. San adjok-jok. Anya? Ulit-ulitak manan ha. Udyak kabailan ti mamin it. Kabailak ti 1 hour. Kung saan? Advance pa yan. 1 hour and 30 minutes. Nalaki ito na yan. Kahit anya ngay Bertaw, inaklon na kakadimulaan ni Risa. Unay kayo matinalang. Apay, dagdagos ayamang aklunan nak. Ah, amangan kidi no saan nakaakayat. Dagita man angaw yo, adyak kahit adeng-denggen kay. Kahit pudno ba? Nanang, noawan man tinasayat nga ibagayo kanya ka panahon na latan. Anya? Sa anak nga umay disturboy. Tagpampanunutak. Noanyat aramidat. Tapno daras ko ang mapagwan ni Risa. Panahon na ko. Ah? Si Kamanan, Berto? Uwan Risa, siyak manay. Kasalang amin mailiwak ang makakita king ka. Isu nga imayak manay. Ah, kasta ka di. Ang pasensya ka kuman ha. Awan ti panawon ko ang makisarsarita kan ka, Berto. Ha? Busy ang ngamin. Aduter aramida. Aduter aramidam kunam. Ngam adda ka laang dito yung agtugtugaw. Ay basta, busy ak, Berto. Jak kayat ti madisturbo. Anya? Baliwam to laangan ti umaiti sa baling aldaw. Nung ay rabi saan nga aldaw? Anya? Ha? Anya lakit din aya kunak manan.
Nay. Apay nga, pare Bertaw. Kasla ka mo nalpay akatuda ay. Pangasim ang pare. Di Ha? pa'y lakasarsarita kan ang angawan ita. Kahit saan ka mga awan pare. Salsalod-sudek lang no apay amalilitay ka. Basta, saan nakamaglaan nga matulungan no bilang lang pare. Anya? Anya laki din aya pare. Ibagam ngamin na. Kasano ka ngay matulungan no agtatal na kamay. Napanak ngamin itay ijayan ni Risa. Yung kaslaawan ganas na makisarsarita kanyak. Ha? Awan mo tar aramidon na. Yung kunanak hindi nga busy ka no. Anya nga tayo ti kaya naasawan pare. Diyak mo kaya panunutan nga awan panaggusto na kanyak. Amangan ki di mo no awan na talaga pare. Kunakon ka. Dadaulam lang talagaw ko. Ha? May saka mo. Di ta ka malangan. Rurug ko na ya. Si kamot gayam lando, anyat gatangam. Kwa. Gumata nga man iti dua atubay to, ken dua asito ading. Ni, uminom kayo manan? Uwan man, uminom kami man kan ni Berto, tanay. Kasla danadag na parikot na. No apay-pay lang amin na saan mo nga klunen na. Oho, mas kayat ko pa'y taagbaak ngam ti makiasawa kan kuana. Anya? Agasam man idi may dito'y nga umay kano agaram, damo na pailaan nga imay, ngam ti bagbagana, no di na kano kabailan ti mamin 8. Kabailan na kano ti 1 hour, wano saan? 1 hour and 30 minutes. Ha? Just kick it, di? Ay, agasam man ni pare Berto. Kastagayam ti umay na imbagbagaking ka. Anya laki din aya. Ay, marurudak man kadagiti lalaki akas kenkwana. No ti panagkunana, ket makapaay-ayo ti kasjeng ibagbagana. Ha? Saan? Makapabwisit ket dian? Makapa-turn off? Ha? Iso apang nga asim man tay bagam kenkwana. Saanin nga umay ditoy, ta saan kumitlaang asangon. Ay, oo na yun pare. Ni. Apay, anyat kinan mo. Nagkatawa ka mo nawan gap-gapaw. Magkapail ka mo na talaga pare Berto. Berto ka talaga manipod ina yaging gaita paray. Anya. Iso mo lagaya masaan nakaakayat asangwan ni Risa, gaputa imbagam mo gaya, mano di mo kabailan ti maminate, kit awan parikaut, gaputa kabailan ti 1 hour and 30 minutes, ay agasam man paray. Anya. Panagkunam siguro kit makapay-ayo dahi dyan imbagam. Saan paray? Makapa-turn off ki di iti palasang. Anya. Imbaga ni Risa dahi taking ka. Wow, nimbaga na nga raw. Iso ako na nakanyak. Nga ibagak kanuking ka, ta saan ka na mapanijayan na. Ta saan nakakanumit lang nga sangwan paray. Anya. Pinaay na ka lang nga din idinimay ta, gapoy ti maminit nga ibagbagam. Sa ita, 1 hour met ti ibagbagam kinirisa. Anya nga ita. Ay, yan niya laki din na ya paray. Adda kamot gaya man, Bertaw. Sadang anak man nanang. No di kahit nga gumutak ko nakto man. Nagsakit tinagam ko. Ay, nasakit din ako mau, gapukin ni Risa, kasta kaday. Anya. No day tanto mo ngamin mamin 8, kas kada 1 hour, timapan mo ibagbaga. Anya nga ita, imbes am ay ayo ti balasang ken ka. Angam saan, tama turn off da. Ay. Ayawanon, Bertaw, agbaakan, gapoy ti kastang ibagbagam. Anya kalakit din, aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Pilimon! Agreeing ka man, oy! Pilimon! Agreeing ka! Agbalikid ka pa'y laang. Agreeing kan ko na. Pumanaw ka man dito eh. Pasalsali ka iti tagtagainap ko. Ay, di mo pa'y mat narugyan di ipapaaramid ko kan ka. Ha? Di tawa matintinag. Kunakkan ka lansaam. Madamdama ka di. Pili mo na. Idi pa'y napalabas abulan nga ipalpalansak day tatawa. Nagdagulit ka na ya. Madamdaman ko nakmatkan ka. Turog ka la turog. Ito'y kapay abirbirukan. Dito'y gayam ayan ti kulungan ti manok ti nagturugam. Sa peso man na upay lang. Maumakan ka makitam. Agin ina na ti tao, umay mo disturbuan. Agin ina na? Taapay nga agina na ka, ha? Ha? Anya ko mati nakabandugan. Ay na, kunak man do impatarimaan mo, dahil tawa yo kanila kay mao. Imbagak ngarot kan kwa na at tarimaanan na nanang. Adaya trabaho na ita Sabadaw. Awan, agtrabaho aya day ta iti Sabadaw. Ay, Kurt, ayan na ngay ngarudan. Nakaturog pa'y lang Riniing ko ni tay, yung kagura nakmatan. Ay, unay ba't daytan? Ay, man naturog at talaga nanang. Jakman amo, no kasano makapagtrabaho iti kasta nga style na. Dahito'y tawa yo matintinag. May salaangan ang ilaw ti agdisaw. Matinagan. Di man sagsagidon nanang, tani talaga matinag day tatawan. Ay, nabanbanog ako na trabaho dito'y office. Mabisinak pa'y kit din. Sino kumangay ti sana mabisin? Kita pa'y ngagtrab-trabaho. Agalaw na gaya man. Aya, isumot lagayam ang mabisintan. Makadlawak man. Ape adudwa tala ang agtrab-trabaho. Ay, wala niya. Saan ka di arumbang akadwata ni Pilimon? Katuwen, Ayan na ngay. saan nga tanga imbaon ni boss? Ingkaman kitaan, no anya ti aramidan na. Nasurusuro ko matla amin ang asuli dahito nga opisina. Ngamjak ba't mabirukan ni Pilimon? Napanan na nga ta. Padasak man ang lukatan dahito yung kabinet. Apagiduldulinan iti walis. Ha? Ne, apay agal lahat ngayon lukat mo tiri daw. Nakaturog kagayam dito eh. Sakit nakaulis ka pa'y nakatugaw. Anya ay ati aramidan. Ala, agmurmuray ka pa'y. Kinilatak namin arining. Kateng nga anti trabaho. Ngam nakaturog ka. Naginanak matlabit tanabanugak. Nabanug ka? Kit no saan ka apulos ang nakita ang nagtrabaho? Nagaduti naramid ko kunamsa. Nagaduti trabaho. Ngam apay amat maturog ti aramidam iti oras ti trabaho, ha? Nagpuskol at talaga ti rupa day ta Pilimon. Uwan nga rod, awan babain na. Kat ayan na ngayon. Kuna na ba't ngagtrabahon? Di ko nam, nagsublimanin na naturog Baya, i-reportan kini boss. Anya ti makunam. Kasi mati pamilya na, no maikat iti trabaho na. Angam nagsadot met, sumrak ngagpaiso iti trabaho na. Ngam day tamot lag tugtugaw kan maturog ti aramiden na. Ay, sa bagay di lag babain. Agawat iti sweldo, asaan mo't ngagtrabaho.
alpasyo hamin na ipapalamit ko trabaho yo. Maragsakan kami, tamagustuhan niyo, sir. Kwa sir, nagtitinulungan mi nga inlipas na ita. Nasaya ta ita. Manipod bigat, aging gat malam, nagtrabaho kami sir. Saan kami to pa anang trabaho lata tinararamid mi. Nagpuskol at talaga ti rupa da ito apilimon. Isupay kit din ti adaganas ng agsaw. Idin to tanat naturog lang tinararamid na. Kapo tama kustwak trabaho yo. Ingatok sweldo yo. Ay na, agyaman kami sir. Oh, nangagyo Ingato ni sir ti sweldo tayo. Thank you sir, thank you. Kung naktumit ngamin ka, nga ipangato ni boss ti sweldo mi, ang saan ka mamati. Mamati ako na ata ni. Nanayunan da ito inyawat mo kanya kasweldom. Isong gagat kamot nga rod iti trabaho, lakay. Gagat-gagat dita. Adula amin. Uray man agtrabaho ak kan saan? Isulat tamad. Di ka lang mabain iti day taat taray, iti panunot mo. Bilib ka siguro kanyak, no ibagak kan ka, asaan ang agtrabaho iti opisina mi. Anya? Ang makita mat. Ngimatulat at iswildo. Anya langan ti araramida may opisina yung ay. Agtugtug awakas la manager. Inton mabisina kon, mga anakon. Kalpasan na, maturugak, o di nagmayat. Kasanungay no maamuan ni Busyo day tang araramidam. Opay kumamamuan na. Saan na maamuan? Bakit? Ay, pinanawan na tayong manan ni boss. Wan nga rod, ngam nagadumat ti imparamid na. Sapay imbilin na anas ken amalpas tayo dagitoy inton sumangpot. Apay at tayo, kunam, kat dudwa talaang matamang ilipas ka dagitoy. Saan akaraman ni Pilimon? Iraman mo kit din dayta, ket ne, awan manan. Ni, nakitak mat asimrak itay. Inal daw mat asumsumrak dayta tao. Sumrak, tapno umay laang maturog dito'y opisina. Ket, ayan na ngay nga raw. Ay ket napan manen naturog Engka kitaan, riingam ket ibagam nga umay natatulungan. Ay, marwam day tao. Aha. Isumat lagayam nga awan ijay cabinet a pagturturugan na. Ta nakatugaw iti opisina ni boss. Kat nakaturog. Anaka nga to pay dagiti saka na iti lamisaan. Dilag bahabain day ta Pilimon. Payman. Oy, Pilimon! Agreeing kan. Adan ni boss. Adan na dagos? Adda kuma tapno makita na ka nakaturog dito'y opisina na. Di nakman lukwan na kasta. Kasto'y akurang titurog ko. Lukwan nakpailang. Na, sika pa'y ti makaungat. Nungay agpay so akalat asimmangpat. Kat nakita na ka nakaturog. O di na ikat ka na dagos. Disturbo ka talaga. Oy, saan ka na maturog? Di nakman lapdan. Lukayat ko ti maturog. Maturog ak. Agtrabaho tayon. Umay ka matumulong Ta sino ka mang ibaon kanyak ha? Abay, sika ka ditibos ko? Ayan nila kaimaw. Apay nanang, mapandaman lansa anjay atep ti balay mi ken ni tatang maw. Tanay, adda ka no bagyo sumangbay. Ay nananang, jak tupay may baon. Ay na, ibaga mabiit laeng. Tanay, saan mat ama kaulin ni tatang maw. Ay, jay tupay tawa mi nga ipatpatarimaan ko kenkwana. Aging gayta, agbitbitin pay lang. Ay kat, kasano ngayon, kat adda bagyaw. Ay, mangtangda na kun iti karpentero ang mangilansa nanang. Ay, agbayad ka pa'y. Ayan na ayan nila kay Mau. Nakaturog manan Nagpigsan sa amat ito do.
Di mo pa yun amo, taday talamat maturog ter aramidam. Kapay bakit? Ada bagyo na? Kano signal number 10 tayaw. Anya? Oy, di nakman loko na. Gusto yung mabisinak niyo. Nanay, aganginan. Kapay nga, nagpigsang agpay so ti angin. Ay suslakay, mayangin ang ti atop ti balay tayo. Apay nga eh. Nay, uray ti diding lakay, mayangin dan. Anyan ti mapaspasamak? Bakit? Damagang pailangan kanya. No tinarimaan mo kuma, hindi pa, hindi mayat kuma. Di mo mat ngamin imbagbaga kanyak. Anya saan? Kano inaldaw ko nga ipalpalagip kan ka? Ngam tunggal bangag mo, agungat kamad. Mas kayat mo ti maturog, ngam ti mang tarimaan. Ay sus, bakit? Simragan ti danom dito unig ti balay. Kayat nasawan, malayos tayan. Anya nga dagito yung mapaspasamakan. No kuma, tanapan mo kinali di barado a kanal. O, di saan ko mamapasamak na ito'y? Adayan bagbaga mabarado ti kanal. Adda! Kanayan ko nga ipalagip kan ka, nga mas pilyam man ti maturog. Ay, Pilimod! Apay nanang. Nalayos lang arudan da ito'y balayaw. Maalampay laang ba't di maturog? Inread up ko lang, nanang. Di mo kidilansan da gito'y didingkan atapyaw. Madamdaman to na. Kasi mat ni bakit mo, kanda giti anak yung agkarkaras ijay likod. Sika, nakailad ka laang. Imay kayo kadi dito'y balay, tapno agungait, Ay, masyanak ngamin ka ni bakit mo. Bayan nyo lang. Imbag lang exercise na. Ay, unay katikasta nga asawan. Ay, kasapulan ba't nga ginanak, Tasumrekak manen iti trabaho kinton bigat. Alah, panawan kayo manen. Tada emergency meeting ko. Oo, sir. Di ka madanagan, sir. Lipasan mi amin dagiti ipaparamid mo kada kami. Nasaya no kasta. Mala, mapanakon. Imbagam day ta, Pilimon. Tiyan niya. Lipasan tayo amin nagiti trabaho nga ipapaaramid ni sir. Ay. Na, agsuy-suyaab ka manan. Makaturo-turo ka. Nakapanaw ka din ni sir. Apay ko mano nakapanawan. Mapanakon maturog. Ne, saan ka tumulong iti trabaho? Pirmi at talaga ti kinapuskul ti rupa day ta katrabahuan tanya. Owan nga rod, ay awan babain na. Kapampanaw lang ni boss. Napaanan naturog. Nagturugan na ngay manan. Ijay opisina ni boss Kay kayat na ijay, tapaan darin na pa'y ti aircon. Ay no, makaparurod. Ada si Mardang alugan Ay, isamot logan ni sir. Nagsubli. Ingkariingan ni Pilimon. Kasano amapan ko riingan, kat aday ta ni sir. Sir, nagsubli kayo matadagos. Nadalipat ako pisirak. Nagdiretso ni ijay opisina na. Makita na ni ijay ni Pilimon ang nakaturog. Di nakririingan nung nakaturog ako na. Abaya sinipat na. Da kayo matgayam, sir. Amo ko na ita. Nalawagan kanya amin. Kuha, sir. Kanya kuha. Kuha ngamin. You're filed. Anya ti basol ko, sir. Kasdi gayam no makaungat ni sir. Wan nga ro, oray la di makal dagiti matana. Nakita ka nagtumaradagos iti maintenance na. Ay, makapahay blood ang agpaiso dyan na sangputan na. Aday ta ni Pilimon. Bye, Pilimon!
Anyala katagasgas at mon Pilimon. Ay, kaslakla na bagyo. Nagsublimat ngamin ni sir. Nang tanda na kun iti karpentero amang tariman iti balay nanang. Ikaw, anya ngay, sadot mo't ita di asawa maman naturog. Nagkuday jay Lakay, ada ka mo't tan? Anya pa'y lang ti oras ngam nagawid kan? Nawanin ti trabaho. Anya nga awanan. Ay, ikat awan nga rudan. Di mo aya maawatan di kunana nga awanan. Ipalawag mo, lakay. Inikat na ko ni ti trabaho. Kunakon ka. Apay kay nikat da ka. Natiliwanak ni Bus na nakaturog. Ay, adya laki din na klase ti empleyado ti kaskan kaya. Naturog kay ti oras ti trabaho. Ay, unay ka matan lakay. Ay, unay kan. Di ka laki din nakapampanunot matan. Awanin ti trabaho. Awanin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.